Ngifisa ukunicela nje ngokukhulu ukuyithoba ukuthi kule nyanga eziwu6 ezizayo sesisonka ngithi sisonka ngithi lapha emuva ngithi kule nyanga eziyi6 ezizayo angithi asikayitholi impendulo esiyifunayo njengamanje bahambile abawu-7,000 or so well mhlambe baku-50,000 manje bangaphosisi mhlambe baku-50,000 masithi siyabala kule namba ekhona siyazi ukuthi u-50,000 mncane kakhulu so siyabona ukuthi sesibonile angithi sibonile ukuthi uhulumeni wethu unama-drone banale moto lezi eyikwazi ukuthi kanje zenze zonke lezi zinto eyidayelayo right so for the next 6 months sicela lezo zinto zisetshenzele ukukhipha abantu bangaphandle aba-illegal la from building to building mabahambe kodwa sifuna kuqale zona ley'ndawo ey'fana nePoint kanje ukhona umuntu phakathi kwenu ongazi ukuthi kwenziwa nePoint okay asiqale la yini ehamba phambili mawukhuluma ngePoint yini ehamba phambili mawukhuluma ngeHillbrow yini ehamba phambili mawukhuluma ngeSunnyside manje siney'ndawo ezizaziyo ukuthi zihlala ama-drugs pho yini inkinga ukuthi bakhishwe alright before ngimemezele ngoba sengiqedile ispeech sami sengisivalile ngizosivala kodwa ngokuthi uMartin Luther King la eSouth Africa umzabalazo wokuthi siphume kwi-apartheid awubanga umzabalazo wonyaka owodwa kwaba iminyaka so angazi noma senikhathele yini nina senikhathele senifuna bangahambi shutha bahlale ni serious ngokuthi nikhathele are you serious okay nayo-ke indaba mani serious ngokuthi abahambe njenge-March and March siyamemezela namhlanje ukuthi noma ufikile umhla ka-30 baqhubeka bagoloza laba bayibona ukuthi bona bawo-untouchable angithi bayagoloza bona sithe sino-6 months esiwubekile right but imani phela ngiqede lalelani uthi ngithini lalelani uthi ngithini naseklasini nanifeyila kanje lalelani ukuthi ngithini ngithi kulo 6 months njenge-March and March sesimemenzela into entsha sha ezodinga uhulumeni ukuthi uhlale unawo shem 600 million guys from now on eSouth Africa yonke for as long bengakahambi every Thursday siyamasha ngiyangizwa ukuthi ngithini okusho ukuthi ngoLesine ozayo siyamasha ngoLesine ozayo siyamasha nangomunye futhi uLesine koze kuphele bona uLesine ngoba simile ekuthenini abahambe so sihope ukuthi uhulumeni unayo ibudget yomunye 600 million ngoba for as long as sisahlala ney'ndawo ey'nje la kudayiswa khona if ungakazi ume la ePoint ama-drugs adayiswa emini kabhala la sisuke sesibuka la
uyibonele nje Nkosi yami bayidayisela ama-drugs ngazi ukuthi badayisa uswidi. Namhlanje kuthiwa kunamaphara la ezweni kodwa uhulumeni angawaqeda amaphara mayithanda. So from now on ngithi ngolesine fasite uhlala uready. Ngathi anipho happy lapha emuva yini nifuna ukwenza njani? Anufuni. Nifuna ukumasha manje? Siyamasha nje manje. Hayi, ningajahi. Angithi uhulumeni uthe sine shutdown singanayo. Besinganayo thina shutdown namhlanje. Kodwa ke makuhamba nje noma 3 months silokhu simasha uhulumeni ungasiphenduli izoba khona i-shutdown. I-shutdown futhi akubona ke lokho kade nikubona la. I-shutdown ngeke nyakaze lutho. So siyayicelela nje kuhulumeni wethu ukuthi njengoba sisacela Nkosi yami sicela bahambe. Angithi anifuna ukubashaya ngithi. Anifuna ukubalimaza. Nifuna behambe baye kuhulumeni wabo bayolwa nawo uhulumeni wabo njengoba nathi silwa nohulumeni wethu. Kodwa into ebuhlungu kunakho konke ngifuna niyibuke before sengivala nje. Upresident waseMalawi ngiyezwa. Upresident waseMalawi ade la cishe inyanga yonke. Akaze nakanye ahambe yobona abantu bakhe lapha e-drive-in. Nakanye. Kunalokho ufike wayenza lento ade ezoyenza wahlala leso sikhathi waphindela eMalawi. So if abantu befuna ukubona i-xenophobia, iyona xenophobia nje leyo. Upresident onjani oshiya abantu bakhe la belele yena gibele ibhanoyi agoduke engababhekanga nokuthi ba right yini. Manje nina intatheli nilibelo mnakana nathi engabe nalo lezo itori lezo. Hambani niyobuza upresident waseMalawi ukuthi uhambe kanjani eSouth Africa washiya abantu bakhe la. Banike ipinkiki kwalezi intatheli. Sengiyahamba. Oba. But zithi intatheli ziyasaba. Shuthi thina ningasabi. Alright, sengiyadedela ke ngidedela uMC manje. Kodwa sesiyivala nje. Oba manje.